Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Soko and comma obibia sedanida munya ebre ejati and semayede ever somo tuma GHFD cases munim say tuma de danida kasi we are your number one lawyer credible channel or edimomo abre any abrebiana and net day ya kokobobi aba abontia just a call edema abrantio say ababa o ye beka say boys and girl because we free bema tibiemo akọ oba tibiemo abofo be kan say transgender yi ebiye na kokoba akọ ede amano say aka efie miensa pe awo betina no wo atiasefo asase yi eso ni nyina say so wotimi say free na kwambone eso na wankọ boni mu anase wankọ tibia ense emfata radi emu ebiemu dia ene nyame ebese hunu ama ni filwedi ame de mom so ye adwensem tebia wo mu no tebia bone atebia ense emfata ne hwa ena wo bekoso atena hwa ena wo bekoso agina hwa na wo bekoso aye ne nyoma edia ene wonka ehunu sem efie miensa pepepepepepepepe na chese wo kọ akwakoka ewufo mu a one atiasefo de wo mu ebeto enkrakra na hwan ehwasem ena meka meche nia Bobrisky no and American ne ho asese de monim se yenua be mayi na wa ye pema a chese woni pokuya woni akosua kuma enso so na say de obehunu ane se abrantie yi se we free embema tibiem akoma tibiem a ne osinyina wo hye wig wo hye bi eyelash wo hye bi eye contact o de bi to wonom ene oye makeup otwi na no bibia ema bia no Bobrisky enso so ebia chese wakwakoye Instagram influencer esanso ede akaho na nenyoma woye na obohunu say the celebrities yi pozi twetwa mfonyi edi to social media so no eno abi na yenua be ma yenua be yi wono nso so woye den woye sa na meka no woye oba be ma enti sa na beka no wono abi na woye na no na Muslim wo mo epenya ne din ede Ahmed ade mula chese wono so ede kokobo ma no ye Islam clerk wodi etu edwa esem aka efie miensa pa eda abaye yi na abranti weyi enimu se once jai free and say once sam am free na kwambone eso a na enye wono nko anso so na wode sa enkabo no ma no na ebiemu enso so no wosa ede etu edwasem womo na damfo ni yonko a womo che no ho ahia ena mo say sa abrantie ya na baba we when jai say want na tebia nyakopon bonum na waye na adwen so obesesa ne tebia obesesa ne bobre na enum nti no wakwakofa tebia foforo ede ato ne ho eso no na womo ntimi anka womo ntimi ntu ne fo no womo nso so no how anase onyame abufuhie wo ho twen womo na say na ensem no wodi etu edwa o say Bobrisky has only 3 years left to change or face God's judgment. Bobrisky has 3 years to live. If he doesn't change from her evil ways, all those who still are her friend, despite being transgender, will also incur God's wrath if they don't change. Na ebusian for ebra woka ensem no. Na esanse wakwakoye Muslimi eni enti no. Na chese womo kasa na ebi no. Na woye de woka. Enti woka ye no. De wo no man na se de wote ye a chese wode ensem no eto ekire no. Wono na wo twiro ye wo poto kasa mu be ka de sabrofu mu de eba ya nso so ye resano woye nkasa Ghana ye kasa mu de ama wo so wate asie ebie na je se enkaba wodi etu edwan no se abrante wa baba wayi ansane anfa free na akwan so a ense ewrade emu na ebie mu so no wa nya de wo ye na
say wakwa transgender na ni nyina mu no so wasanya enafofom wasanya wo san so eta nechi na wo mu so ntimi anya futupa amfa ama no dia ena wo mu nkan hu so onyame abufuhiem ebeba wo mu so na onyame atemu so enche ebedru wo na dia beye na kura na beye show so kura ede ama wo mu krapo eyese efie miensa pe ena da eye Bobrisky ena wo boni din se eda nanim se etwe no se wansesa amfa free ne nsem no ho na ense we beto dwan na dodo na kase when they dey kan ya obi aba abonten ebo eye ababa wa brante yi kokko every ne no ma yi ho all those say ya kan enyonya na adwi se wojai ama no krampo ama chese brante wa bi wo ma yi mu a wo mo so adapt eye ni su ene ne ban a wo be hu wo mo e wo monte so na wo mo so ye wo mo ne ye te se ema be ma esu no she mata de be ma esu no na tete so oba be ma esu no kasa te so oba be ma no wodidi so oba oye ne nyoma nyina te se eye oba enti se wo mu susu se efutuo no se betimi asakra wo ma anka asakra wo mo edadada na se eye Bobrisky nyankopon ede no ye eye scapegoat ma eye wo mo maka na wo mu ejidi ye se eno ebetimi ama ensakra ya anasa je sakra aba wo mo aka no emu anya sapa ediam ene se de wo mo be ya ena wo mo ebeye na no na ebi mu so esusu se we enkonko ye de kan na ebi ebeye de tosumi no na de tosumi nsa no ebema abranti ababa wayi na ni etimi adawa ma na hunu se ni su ana ne ya wada ne de nyame empe enunti ebetimi ama no asakra efru eti we de se ya ma no enda isan so wo mama be kan obi ene wa ma no ye awade da wo de be frata so fasa so na so eye Islamic legi etimi aba bonten de eye yesa aka wonanim ato eye edwane de wo mo esusu se we ebema abate no like aboni pusa apusu no ama wono so aye na adwen se ene wo besesa e de free eye na yi no eso ana se de wo ye no ebi a wo be na adwen be fi se obesa aba back to eye ni male gender no emu na abusuafo wo hwe eye sa esu ene ban ya ama enkofo so esu ya de na betimi e de ama eye mbabunu no e de afa eye ehu fo wadwen twa wo fa nsemi hu ebra e wo to ma comment section. If you like a videos na share all the social media platforms so follow your IG page @tumagh_ and at Twitter and so @tumagh_ Facebook @tumagh. When you aba a kapa and I'm ultimately that's the name ibasane share background. Me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire